Oke dulur, ini dia Ford Laser Gia lur. Tahunnya tahun 88. Mobilnya ganteng tur melenis. Warnane red Ferrari. Sawangan iki lho lur, mobilnya jan nyenengke tenan. Glowing kena tinggungi lho. Regane lur, rego pelajar alias murah merayat. Tak spilke interiore yo. Ganteng interiore. Oke. Nah, interiore kaya ngene iki lur. Interiornya resik tur ambune wangi. Iki joke di cover ya lur ya. Ini orinya masih ada. Nah iki. Setirewe spesial lur. Ini sudah power window, sudah power steering, power steering. AC, audio, electric mirror. Pokoknya ganteng lur, tinggal pakai.